Kidekot jangka Executive Committee jangka Darbar Shenong Pok se ringkat ke jingadon lang jangki officer nak tanat PWD but PHE lembat Chief Executive Member ka Councils Autonomous District Council ba penyai sing sim. Haka kendai terik no pra ajar pesau kila le benjurip yagi babon ki benta hak Shenong Pok se ban kemi binia yagi serok bat kinala ki beladai ban sena penbha kenang ban pentut ya kalik kawan jik pajba nong Shenong. Kini ke jingjurip kolong hadian basau benai mensyua kinong ilam Shenong jangka nong thamai constituency Kilale ban pesengau igi jing cek tendong skor jung sembut menteri ramba ke sarkar jela u bakmi ru igi tanat PWD ba presiden tensang. Hagani ke singila batha igi engineer jung tanat PWD ba PHE ban sedang no ya kakam namar ba kasnong box se kan sarakhi ya ke jingdap nyo pesan senem ke jongka. Kini bapak ya hati peludi gimana lusa ni kelang ni apa? Kena dah haftab dah pada semua. Boxe. Oh di sini ada dia. Kalau kita buat lang kan saya. Kita buat lang ni gimana? Wah, lang. Itu besar. Ini nak propose tetap kanal tolong. Ini dah siap pada 15. Sebab kau beri cumi. Betul. Dari perhan. Nak kalian kejungi ngelayo bani kendu kerpang berka executive committee jong kendor Darbar Pokse buat ngelayo rupan penlong ya kenika joint inspection hapedeng ka department PWD roads buat ka PHE te habedi buat kenika jing jurip ya ka Shenong Pokse iparok kawai minta kasih kuman syupen kenmau ba sausan benai mensyuah keladon ke jing kendu ke bakerpang hapedeng kinong elam Shenong jong kini ki Shenong ki bahap apa kanong thamai constituency kerpang ya iba presiden tensong ibelong deputy chief minister jong sarkar jela beripet tu abede ba kenika PWD roads department ba kiwe te ha kata ka jing kendu sausan benai mensyuah lai keren shibun iki jing don kam habede ba ke jing penbahai kilenti ki surok ki internal roads ki main roads nang ta ki nala Shenong hapo jong kanika dong kathang gi jungi te but namar bala dep ya chakmat yakanika kam la batha ru yaki engineers na ka PWD department but PHE ban pen kre yaki estimate kat kum ke jing don kam ha kata ka jing kendo te but mene ka singi ngilaya kendo ban ya ka joint inspection hangni Shenong Pokse shwa namar ba ka Shenong Pokse kala dap new pusan teligi senam hakani senam menta bat kan penkut hau new senam Januari new senam arja pusan te kum ka jing le kemen new pusan senam jong ka Shenong Pokse isudai ban batha ik department ban penbit penbiang no yakini ki surok hangni po Shenong bakinala ki badan kam hapo jong Shenong te ka jing jurip mentang singi kalong ka ba job ya ka ba dan arbenta kawai ka ba ni jurip halor ki kini ki estimate ki ba la de pen kre nam ta Shenong Pokse ber ki ki Shenong la yo ka sanction na government of Meghalaya PWD roads department but shen on pen traino tang la shim tayo la batha ki engineers ban pen traino ikini ki kam hapo jongani Shenong Pokse ber ki but meneng la don ru ka jing jurip sa kat tu kat ni ki benta kham kerpang ru habede kini ki main rain kinala ki ba kham long pedeng na kini ki surok ba ki badan hapok Shenong Pokse ki ba
kentup nadut nang tena shnong nong thmai shudu shini sharenja nang ta na nong shiliang shapokse nang ta kini kesurok ba napo renja shanong rim hills bat kumju pokse tekini kiba dan kam ki surok ki dan ruk kiba dan kam widening dan ruk kiba dan kam ban shna bahai kinala but hajing jurip mene ngilap babun bah kini ki nalaru kila dap deki pipeline dan kini ki pipe kiba ya naka main tank da si jong kashnong ki ban poi shaki tunum yang ba pher te yakini ru kam I tenat le se I site met ban page namar ba kinala u pipeline ula dong hapo ba kanala kadon hajrong bat la tap lut yakini ki yaki pipe dekani kan wanra le se kajing bom khuit bom suba le se kajing bombit bombiang khamtam aba penun kam ya kau undi haki yang sem jogi nok shnong te ya ya ka ba na kalyang shnong bat kalyang jungi la ya budin menta bat shen gin sayo ya ka sanction kumbala ikran ba deputy chief minister nam taki ban pen bahai kinala shnong ru ani pokse ba ki wigi shnong te shen hi ka shnong pokse kan sayo iki surok kiba itenat bat kumjuru habide ba KPHE ki dan ru ki main line ki feeders line na KPHE kiba ya ding bang shnong pokse kiba dan ka leakage kajing light jong kini ki na kini ki pipe de yakini ru ngila batha engineer mane bawan na KPHE ban hapan le repairing le ne ban penbit penbiang no nang ba ladaka sedang kani ka kam ban siang surok kanam thut le se ya ka surok le ne kanam pen snew kloi le se ka surok kumbangi tip hi ka lada siang rong ladam biang hi kinala kamut ka jingdan le ne ka jing siang rong apok surok kan long le na namar ba ko kanam yo ya na nala le se kan wan be ha surok te ka pen snew kloi iki surok te nakalyang jungi hi ngi angnut ba kani ka jingi trelang pedang jungi ka dorbar shnong pokse bat kumju ba ki department jongka government jongka sarkar Meghalaya ngin kanlong ka ba job da ka bangin sedang menta ban yo ban yatrai bat ki te kanmen scam ba kani ka jing rakhiru ya ka jingdap nyu pesan snem jongka shnong pokse kanlong ka ba job ringkat ka jing pen kre pen krum kumbangla pendip mene bat nakalyang jongaru ai ka jing kitbok kedwang kublai kurkukodo ya shnong kabla kanjo ni pesan snem but kajim pen kre joki kan long kababit kabiang kan long kabajok blish